Međunarodni centar književnosti za decu Zmajeve dečje igre i ove godine je tradicionalno raspisao nagradu za najbolji roman za decu i mlade. Na konkurs je pristiglo 17 romana iz 5 izdavačkih kuća. Romani koji su učestvovali na konkursu pokazuju veliku heterogenost u pogledu izbora i veštine baratanja stvaralačkim poetikama, a takođe i odabranih diskurzivnih praksi, prvenstveno u pogledu postupaka i semantizacije, otraganja za smislom, pregovora oko smisla i pokušaja stvaranja smisla, sve do kreativne razmene s čitaocem, targetiranih uzrasnih grupa kao i žanrovskih konvencija. Dok je deo prispelih romana usmeren prevashodno na komunikaciju s mlađim čitaocem, što se na vizualnoj ravni odrazilo u delu kroz ravnopravnu zastupljenost slike i teksta, deo pisaca opredelio se za tinejdžere i adolescente, aktualizujući probleme koje prate izazove odrastanja u savremenom svetu. Ponekad, nažalost, posredstvom stereotipnih, pa i anahronih predstava o tome kako bi izgledali proces odrastanja i svet iz perspektive jednog tinejdžera. Junaci ovih romana bili oni mačke, psi, miševi, pilići, rakuni, kućni patuljci, veštice, deca školskog uzrasta ili androidi, ispisuju trajektorijom svojih lutanja i avanture sličan put samospoznaje koja se uz izvesne razlike može svesti na jedno – čežnju za prihvatanjem i pripadanjem. Hronotop detinjstva u ovim delima mnogolik je i valjalo bi primetiti i to suštinski različite od čudesnih prostora sreće i idealizovane porodične kuće sa okućnicom negde na selu, koji dominira kod najznačajnijih predstavnika romana za decu iz prošlog veka. U velikoj većini pristiglih romana taj prostor je grad, različito konceptualizovan, od izolacije u bakinoj kući, uspomena na periferiji, u postpandemijskim uslovima distopijskog sveta, Sve što nisam želela Dragane Mladenović, preko sablasno pustog tavanskog prostora kuće u Varošici, obeleženog stvarima koje podsjećaju na smrt oca, od koga se beži u paralelni, maštom stvoreni svet duhova, crna ptica Aleksandra Jovanović, preko iščašenog multikulturnog konglomerata fantazijskog megalopolisa Petograda, okeanu papira Zorana Penevskog, sve do dehumanizovanog i pustog postapokaliptičnog sveta ljudi vraćenih na početak zasnivanja civilizacije i pustih gradova, naseljenih još samo neprijateljski nastrojenim androidima. Biće jednom Uglješa Šajtinca. U najužem izboru po svojoj komunikativnosti, postupcima konstrukcije značenja i ubedljivoj fikcionalizaciji našlo su se 3 romana. Crna ptica Aleksandra Jovanović, Okean od papira Zorana Penevskog i Biće jednom Uglješa Šajtinca. Pažljivo ih razmotrivši, članovi žirija jednoglasno su odlučili da nagrada pripadne 600-tomnom romanu Zorana Penevskog Okean od papira. Nagrađen je roman samoosvojenog geometričkog izraza, koji ne drži mnogo do žanrovskih konvencija fantastike. Ovaj roman uspelo koristi obe integrativne strategije fantastike, kako onu koju se zasniva na razlikama između fantazijskog sveta i objektivne stvarnosti, tako i onu koja se gradi na osnovu odnosa likova prema fantazijskom svetu. Stoga, iako možda na trenutak nalikuje na neke elemente poznatijih, a ujedno i najreprezentativnijih romana fantastike, Hogwarts, Rowlingove, Zemljomorje Ursule Le Guin ili Disk Sveterija Pratchetta, fantazijski svet Zorana Penevskog potpuno je samosvojen. Zapravo, to nije ni jedan kompaktni svet, već 2 ogledalski postavljena sveta povezana uskim prolazom, bezdanog bića sa svojim sablasnim čuvarima, vrumijama i čežnjivo razdvojenim ljudskim i onostranim, vilinski predstavljenim humanoidnim bićima, kao i različitim monstrumima i hibridnim životinjama, koja bi se prelaskom ove teško propusne granice privela u postojanje. Pozicionirajući se kao autentično delo fantastike, iako sa elementima različitih fantazijskih žanrova, od horror fantastike, epske fantastike, ekofantastike i tako dalje, a neuhvatljivo u žanrovskim okvirima jednog konkretnog žanra, ovo delo predstavlja dragoceni pomak željno iščekivan u savremenoj produkciji srpskog fantazijskog romana za decu. Žiri, Dragoljub Perić, docent Srpske i južnoslovenske književnosti s teorijom književnosti, odsek za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, predsednik. Vladislav Vojnović, scenaristkinja i spisateljica iz Beograda, Mirjana Karanović, komparatistkinja, stručna saradnica Matice Srpske.